mu gihugu cya Nigeria igisasu cyaturikiye ku kiraro cyahitanye abantu 30 mu mujyi wa Gamburu muri leta ya Borno. Polisi yo muri Liberia yakoresheje ibyuka biryana mu maso n'ibimashini bivubura amazi mu gutatanya ibintu by'abantu batavuga rumwe na leta bigaragambyaga mu murwa mukuru Monrovia. Muri Guinea abatavuga rumwe na leta biraye mu mihanda yo mu murwa mukuru Conakry kuri wa kabiri bavuga ko batishimiye umugambi wo guhindura itegeko nshinga byatuma Perezida Alpha Condé aguma ku butegetsi. Icuraburindi ryatewe n'ibura ry'amashanyarazi muri Ethiopia ryatumye habaho igitutu cyo kubaka urugomero rushya rutanga amashanyarazi menshi ruzaba ari rwo rurusha izindi ngufu ku mugabane wa Afurika. Naho muri Mali rwiyemezamirimo witwa Namisa Tera yafunguye iduka ryitwa Ikaruka mu rwego rwo kwegereza urubyiruko imyambaro igezweho.